Emakhosini. Umhlambululi, please don't forget to like and subscribe singamabutho. Isithunywa semvelo. Isithunywa semvelo as long uhlambululekile clean. Ubona kanjani ukuthi lo muntu obuya kuye ukuhlambululile peace within you. More than ama-results showing ukuthi alright kuvuleka imisebenzi, it's not about that ukuhlambulula. Kubalekile uwazi ukuthi boyohlambululani kulomuntu bokuye. Cause nizitshela ukuthi ngapha kwamoya i-magic. Akusikona kwa magic la. Ubuyohlambulula ini abantu abadala. And then labantu abadala obahlambululile akusibo bodwa. Kusazoza laba abanenkana bazoza 1-1 abanikazi bomsebenzi. Lapho bebakutrain ukuthi umlayezo uyawuzwa uyenze na. Wenze the way sikutshele ngakhona. Yes, kuyenzeka ukuthi uhlambulule ubize bakabomama bakabobaba bakabogogo kabomkhulu ngiyanihlambulula bese kube khona laba aba special. Mawuzoqala uhlambulule kusuke kakhulu aba-active ngaleso sikhathi yilaba abafela abababulala bangatholakali amathuna abangatholakali yilaba ababethakatha kodwa laba abahlambululekile laba sebafuna ukugqokiswa banendlela yabo ukuthi sifuna 1-1 kulake sekuzo appeara ingubo. Kuyenzeka ukuthi awutholanga inhlambululo kodwa basheshe bavele laba abakhanyayo ukuthi sigqokise ukuze sizolwa nawe. Ngaleso sikhathi wena uyaphithizela uya all over the place. So ingelo semvelo idinga umuntu ongenayo inhliziyo embi. Mawunenhliziyo embi ngeke khohlwa. Akuna ngelo semvelo ozozwana nayo. Abanezinhliziyo ezimbi ngakho yilabelaphi bendabuka abaprofite abasebenzisa imithi emibi bagangela abantu. Nanoma ngakise emanzini lo muntu angeke ubuye ube right. Nanoma ngakise entabeni akenze iphi insebenzo imvelo ayimfuni umuntu njalo. Akufanele kube nenhliziyo embi. So wazi ukuthi mawunenhliziyo embi umdali nemvelo yakhe ngeke zikusebenzise. Ingakho uzozenza istar lapha emanzini bakulinda abantu kube ngathi wenza into enkulu ingekho. Nizogeziswa ningqonwe emanzini ngeke kufunction. Lo muntu okuhambisayo unenhliziyo embi uyabamba. Yabona kwamele uwazi ukuthi umelaphi lo uspecialize ngani kahle. Ngoba baspecialize udokotela abayi20 ayi1. Ulapha ikhanda, alapha amahlombe, ulapha isisu, ulapha yonke into. The way ku dangerous ngakhona. Kungena umuntu athi hey ngibulale umuntu makhosi ngicela ungincede. Uyamnceda uthokoza. Futhi ithanda bothokoza. Uyamnceda lo muntu loyo uqeda ukubulala umuntu umgeza lelo thunzi. Wrong kwamele aboshwe lo muntu loyo. Mawuqeda ukumgeza ithunzi ukuthi ubulala umuntu kuze umntana. Ukugula komntana nje fragile umntana bathi sicela umntana uyazi akalala ebusuku ufuna ukumbamba uqeda ukukhipha ini. Ngiyayibona kwenhlambululo bhekani abantu enibahambayo ukuthi ba specialize ngani. Ngasho ngathi mawuya la kuthwasisa khona uzothwasa, mawuya la kulashwa khona uzolashwa. Ufuna yipi makuthakathwa la uya khona uzothakatha nawe. So isithunywa semvelo asifuni umuntu onenhliziyo embi. Yebo, mawuthanda ucula ukuphakamisa yes siyakhona ukuvakashela. Kakhulukazi uzosibona kahle masowulungisile ezomsamo. Ngikhuluma ngabantu abaphupha imvula, ababona inkanyezi, ababona ilanga, that has to do nezulu. Ibona laba bemvelo engikhuluma ngabo. Ibona laba ba-assigned ukuthi nizongibhekela ilizwe lami. Ibona laba bathi mabakhuluma nibabone ngathi bayahlanya mabathi hey ngibona amazombi. Uzibuza ukuthi amazombi ubukela imovie kanti inoka amampela. Yabona ukubonisa ukuthi le movie ama-movie amazombi ngempela bewakhuluma iqiniso. Ubona ekseni ngabo 5 akuphuma uyobheka la abonya ube bakhona abo amaphara laba balala estrate nizobona ukuthi we are zombies ngempela. So angikho lapho ngisendaweni yani yengelosi yemvelo. ayifuni
umuthi oqala esigodlweni somuntu. Ifuna ukuthi wena uzitholela umuthi isihlahla esithize bathi siyakhipha isichitho usithathe, siyageza idlozi usithathe. As long sizondlula esigodlweni somuntu ngeke ikusebenzele. Isithunya semvelo asifune kwagobongo. Abakashembe kugcwele zona ingelosi zemvelo. AmaNazaretha kakhulu. Even nanoma umNazaretha womhlambululi noma wakashembe noma as long unengubo emhlophe wazi. Angikhulumi ngedust coat ngizwe kahle. I-dust coat iloko yokufakwa abalifi noma sithi laba bamapostoli naseziyoni. Ngikhuluma ngamajazi. Ngikhuluma ngengubo emhlophe umNazaretha. Once unayo you must know ukuthi wena yini into ekufanele uyenze yini into engafanele uyenze. Amagobongo hayi cha uziwastela isikhathi. Kodwa once ungazi ba concern ukulungisa umsamo, uzosibona bakuboleka ke abemvelo ukuthi usebenze ngabo. Please don't forget to like and subscribe.